Yes, ndagusuhuje ngo haye ikaze hano kuri iyi channel yacu ya Aizo TV. Ngenda nkugezaho amakuru agiye atandukanye. Munyemerere muri aka kanya twerekeze mu gihugu cya Zambia. Turebe aya makuru ari kuvugwa muri iki gihugu. Muri Zambia basabwa ruswa y'igitsina ngo bazashyigikirwe mu matora y'abadepite. Umuyobozi ushinzwe ishami ry'uburinganire mu biro bya Perezida wa Zambia, Mainga Kabika, yatangaje ko bamwe mu bayobozi b'amashyaka bari gusaba abagore kubaha ruswa y'igitsina kugira ngo babatoranye mu baziyamamaza mu matora rusange ateganyijwe mu mwaka w'ibihumbi 2026. Kabika yahishuriye aya makuru mu kiganiro yagiranye n'abashinjacyaha ku itariki 17 Werurwe 2026, agaragaza ko bamwe mu bagore bahuye n'iki kibazo babimenyesheje. Yagize ati, ndabahamiriza ko ndi kwakira ubutumwa bwinshi, bumwe muri bwo burabitse, bari kuvuga ko bari gusabwa igitsina kugira ngo bemezwe nk'abakandida kandi bisibyo kwihanganirwa. Uyu muyobozi yasabye abagore bose basabwe ruswa y'igitsina kugira ngo bazashyigikirwe n'amashyaka yabo ko batanga ikirego kugira ngo ikibazo cyabo gikurikiranwe. Mu nteko ishinga amategeko ya Zambia 15% ni abagore. Mu mwaka ushize mu bayobozi b'inzego za leta 28% bari abagore, mu gihe mu bigo by'ishoramari 36% bya leta bitanu ari byo byayoborwaga n'abagore. Umuyobozi w'umuryango uharanira uburinganire muri Zambia, Beauty Katebe, yatangaje ko ikibazo cya ruswa y'igitsina gihangayikishije cyane kandi ko gica intege abagore bashaka kujya muri politike. Yagize ati, iki kibazo kirakomeye cyane kuko gica intege abagore benshi bashaka kwinjira muri politike, cyane cyane abashaka kuba abakandida. Tariki ya 13 Kanama 2026 muri Zambia hazaba amatora y'umukuru w'igihugu, ayabagize inteko ishinga amategeko n'ayabayobozi bo mu nzego zibanze. Ayo namakuru ari guturuka mu gihugu cya Zambia magingaya, mbamenyesha ko mbabwira yuko aya namakuru dukuye ku binyamakuru bigiye bitandukanye byandikira kuri murandasi. Mwasura ikinyamakuru cyitwa umuryango.com kugira ngo iyi nkuru muze kuba mwayinonosora yose, ariko nyine nkaba nifuza yuko amakuru agiye atandukanye yo mu gihugu cya Zambia mwayakurikira 5 kuri 5 nta kuru na rimwe ribacitse.